Kwengenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngale channel qinisekisa ucinzele usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Sekuvele-ke iy'ndaba zakamuva zokuthi i-NFP ikhethe ukusebenza neqembu-ke le-ANC, i-IFP kanye-ke ne-DA. Lokho kusho ukuthi iqembu lomkhonto wesizwe alizokwazi ukuphatha iKwaZulu Natal. Zindaba-ke lezi ey'velayo noma-ke ey'ngena njengamanje-ke wey'ngane kwethu, kusho ukuthi iqembu-ke lomkhonto wesizwe alizokwazi-ke ukuphatha iKwaZulu Natal njengoba-ke ebekuwumnqamula juqu isona-ke isinqumo se-NFP. Njengamanje izinto zithanda ukuthi-ke zibhimbe kakhulu lapha eqenjini-ke lomkhonto wesizwe. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ngabe mhlawumbe ubuyilindele into ethi ayifana nale? Siyakhala-ke wey'ngane zakwethu. Sikhala-ke bafowethu, NFP sicacisile ukuthi ishade ne-IFP, DA kanye ne-ANC. Kusasa-ke mGungundlovu kuzobe-ke kukhethwa futhi-ke kufungiswa ubuholo obusha besifundazwe-ke saKwaZulu Natal.